Ethiopia muthenya wa giathi ni ukinyite na riu ndija wa shikaro ici nene cia African Union kana ngwataniro ino ya mabũrũri ma Africa na riu otoguo urona kariwa karite wega muno maundu guku magirite kwagira otoguo rakiona gutire na maundu moru makoretwo makioneka andu ni maraingira otoguo urona mwena ucio mbica yo iri ni urona ati ucio ni uthaka wa kundu guku guo ogukuonia uria maundu magikaire mwena wa nja na ungirora mwena uyu ungi ni urona andu ni mambite kuingira andu aria tureta delegates aya ni aria riri iguriro rimwe ria kuri andu marakorwo makingirira kuingira nyumba-ini ino ya mishemanio ya African Union otoguo urona acio ni andu marite raini na riu ni kuingira marakingira marakinya haha uguo mwena uyu uraingirira delegates na mwena uria ungi ni gukorwo ngikuonia mathaa mau mangi ni ati he mwena uria atongoria a bururi kana president kana prime minister magukorwo makingirira na ni gukorwo ngikuonia na ino ni imwe ni security check ino ni twitaga security check no kinya ugakorwo githurimo wega muno kirorwo taru mwena uyu kuri kundu andu andikia mohoro marakorwo makingirira toguo rakiona kuri makuite kamera kuri makuite indo ciao cia wira niguo makorwo makiruta wira ucio na riu ungirora wega muhuri wa bica ngikorwo no anumirire wega tuthie na mbere ngikuonagia maroka magakinya haha magakirorwo kiria kindu giothe kingikorwo gikuitwo mundu angikorwo akuite muthenya wa muthi no nginya gakorwo gikirorwo na niki gikuitwo tondu nyumba ino ya mishemanio iroka makiria ya president mirongo ina na kenda nimo magakorwo magikinyia guku on top ya uguo kana iguru ria uguo ni kuri na andu ageni angi metetwo mucemaini-ini ucio koguo no nginya makorwo ugiteri guku korwo ugaciriritio na njira ya mwanya kana ya iguru muno koguo ndi guku gwenda gukuonia kuri andu marakingira mucemanio no wambitie undu wa mwanya ni ati othe nginya one twakorwo tugicemania na muhuraniri umwe wa gite giki kia muikariri gite wa ngwataniro ino ya African Union Richard Randiamandrato na kenda korwo ngimwona oro haha akingira guku onake akirore maundu uria magikaire koguo kuma mathaa ma kindu thainya uguo ndagika nini kana kindu thainya uguo na nuthu ni tukorwo tukiambiria kuona muthabara wa ma president ukiingira guku na ndumwe na ageni angi aria makoretwo metitwo guku makorwo makirora maundu uria maikaire koguo ni nguthii na mbere ngikumenyithagia uria maundu maikaire na uria maundu mekorwo maikarite guku ndirenda dauma haha riu ngucoke ngutware mwena uria ungi kuria atongoria acio ma bururi kana aria mara represent ma president mao aria magikorwo matumitwo kuria mwena uria maratonyera koguo gicimo wa Joseph ndi guku na ni nguthii na mbere ngikumenyithagia uria maundu maikaire. Aya ni ngatho muno Gitonga ni tugugicoka kuri we na ni thengio no undu wa wira mwega ukikoretwo ukiruta muno makiria gutumenyithia ikinya gwa ikinya uhoro wigi ithurano ici cia muikariri giti wa AUC ni gukurengete Kimani ngwendaga urikie point yaku itanoria Muthoni kiuria niguo ngugaga atiriri gikukiugaga yenda muno ekuragarurira no na kahiu kohega muno gatemaga mwene ugwati if you find candidate witu ni mwega no amutongorie muheigwira mungiona ndagirire ri hei uria mukuoneketete agirire okay banao William Ruto ni ametua too personal kuma guku gwetha andu kuma convince andu arageria go solve a local political problem no cio ni ugwati na njira riri ona aria moka gugucagura ni moi tuoka kwehereria mundu rume omwe thina wake tugigucagura number 2 jabeno yorori uguo ino kindu kiega by the way thoko gititindaga gikiururi wigaga hau tandu kindu kiega nikio kiendagia kiendi giki kiururi uguo ri ino ni heju ni yororagio thoko tandu wa mbere Raila Odinga character yake ni bulldozer ni president wa Africa no ndi uri atiriri jabeno aturehuraga thirikari cia kwao ri am I okay with him as
ati ena say gwakwa rucio tungihitania na andu oka akauga ati na mundu watuyurite opposition yakihuraga andu kugo ni kuri maundu determinants cia githurano kio muthi ni kuri indo twetaga regional organizations ECOWAS SADC EC ni kuri ngi andu mamihotions ni ira play a very serious role. Number 2, budget ya African Union 75% itithio tufandaga. We are a stupid mob no tumofadaga kugo ona mundu ria tugukiuga mucagure tuye mugugicagura kugo kwina gicagura kugo kwina ama guoko kungi kwa kunene muno kwa metagwo na ritwa riega ria kumonania ta maiganaine no mantiganaine metagwo foreign partners ni foreign bosses European Union France France nere guoko kuritu muno iguru ria francophone countries cia Africa so ne ango zinyingi muno igukorwo igeplay Muthoni ndiuka ni uranyitanira na Kimani uhoro wigi maundu maria megukorwo makirorwo tugicagura kana ma president magicagura muikaririte wa AUC umuthi. Nyabe juge kwe opinion yakwa mundu uri ukoretwo gathukia ga keki gagiti giki kia Raila ni president. Tondu ngirora uria arahurire siasa yake agicaria giti kiu ni ati ni arathia kahoya giti no ni aracoka na thutha akenda gwitua mundu mwega na agathukia ngoro cia ma president maya mange tari uhoro wa Congo AUC ni aiguithanirie na heads of state all the makiguithania ma president mothe ati solution cia Africa cifataire cikoro cigicario ni Africans okoro kwi muci umwe witu kanyumba gaitu kanini kana kanene ni kararua o ithue Africans na ni kaundu karia AUC ona riria AUC yambirwo one of the kaundu karia twaiguithanitie ni ati ni tukuma kuri athungu na andu aya matu colonize Faranja andu a UK athungu tukorwo ati ni turaikara ta muci umwe na tukaiguithaniria kaundu kangi o muthuri oyo witu ningikwira ni arathukiria muthuri ucio ni angeronire giti kiu tondu tani ndio niki tutafrontire the former president Uhuru tondu ari na ni commandaga a lot of diplomacy Africa ngima tikuga ti Raila da commandaga no menye Raila for the longest time career yake yothe akoretwo emundu wa opposition na riria mabũrũri maingi magiagina githurano Raila akoragwo wa mbere guthie kunyitanira na opposition leader no ndingikorwo ni njikarire giti na muthuri uria ungiaga agatinda gikia kara kuo akinyitanira na opposition leader wakwa no muranjira hurire kura no ni undu wa pan africanism yake ni arakeiguirwo tha na ni araiguireirwo tha kahinda kanene no ni rona turathi tugakinya makinya matatu tugacoka thutha meri tugakinya matatu tugacoka thutha na meri ohoro wigie Egypt ni rakionire nake Ruto no arathira aranyitanira na Egypt OFU nio marekire genocide na kuria Gaza kaundu gatakenirie AUC ukona ni turakinya makinya meri no turacoka na thutha kwoguo tugieterera umuthi ngwiciria twina nda cito cina mae tondu warora siasa yeo ni 50-50 ahota kuona no muno ni ahota kumeaga na akiona toguo Kimani kuga uhoro wigi president William Ruto na nindetekania na Kimani tondu Ruto agitutindikira Raila guthi AUC arora ati 2027 ndagakorwo na mundu wa kumutengerania na nikio rona akenya ingi tondu ta mtandao ithuothe tukoragwo mtandaoni o mundu arahoya baba agwe na ndaramuhoera agwe ni uru kana kumumena aca ti kumumena ni undu mundu uria uhotaga gutengerania na maundu ma bururi uyu ataretigira njambere tukoragwo nayo neo turatwara AUC twakimutwara akidil na maundu ma Africa na mucini kuhia kurahia wina muona ng'ong'o anani ararira mwana wa jirani ni ukwamba kumuthara ndu kwamba kuongithia gaka gaku wambe uthare o gaka gaku kararira ke ng'ong'o koguo ni ndiretikania nake Ruto arenda gutwara Raila witu na ngumwita witu tondu ni kana karia njamba itu ire huranagira twina mathina maingi guku areciria amweheria siasa ni gacenje na nima
Angĩehera athiĩ AUC siasa nĩ gakorwo cenjetie muno siasa ya Nyanza tondu muthuri ucio ni akoragwo ena uge munene muno Nyanza na ũngĩrora ateti othe tiga haha uronaga muthuri Rigiji akĩaria andũ othe nĩ makirete metereire siasa iyo ya AUC nĩ ta maretera ũmũthĩ gwathurano ĩgĩgakinya thaa 10 ndakwĩra thaa 4 cia ũtukũ thaa 5 cia ũtukũ gũkwanjia gũkorwo na realignment njerũ tondu o mundu eterire amenye uria gitama kiu giguthie na Kibani Muthoni ni agwetwo wigie Rigathi wa Gachagua former deputy president wake ni onanirio ritu wake kana gukinyita mbaru Raila Odinga thiini wa gitua giki undu uyu gi siasa uramuiga ha it's not genuine ti genuine tado arere no mereke twita maundu uria mahana it came in too late okay ila leo kwaje his excellency Gachagua kwaje kuga Raila mona witu Angahiro kuna roni na nigutukire ndari araneana message ya congratulation andu ni marona te mwena wa Gikuyu tandu Gikuyu ndikirero kirenda Raila Odinga agwe Gikuyu ndikire bara ya ndira na Raila Odinga bareta gathira ithie ndirike Raila Odinga kire Gikuyu no nikire bara nake gitire kiamwe ndera wega riu Gachagua witu ni arona nake takua ni irio bathi-ini riko riu nikirona irakiuga uguo ndina maona ngoro ya Gachagua ndiri Raila Odinga hote by the way ngiciria mwiciriria wakwa na nikio arakirite muno ni ta congratulation cia Uhuru kuri Ruto ciokire I think a day or two agethie kumunengera instruments of power tando ti undu wari ngoro-ini yake so by and large Raila Odinga ena bara nene muno ekorwo umuthi tando ena bara ya age Raila Odinga aracindana na andu uria mukuhiriirie muno hena gap ya miaka 20 right na ona the other two gentlemen they are in their late 50s Raila Odinga ne unete miaka 8 no uria tatwiraga daunete ngeciriria na riu ri ni kodorio ni ndigutinda no hinga ate ngandenda Raila Odinga acinde ni ngiorio ingira andu acio mareke Raila acoke Kenya akahuruke tandu tutire na kihoto gia gutua muthuri wa miaka 80 CEO wa Africa kitutige guthekererwo by the way ona trends cia Africa by the way anagikorwo nginya chairman wa horo wigi infrastructure you see ni ta chairman wa board kone chairman wa board araheo ri no tumwetikirie tandu ni kuri CEO no riu haha no rathie gutuo CEO now ogera trends iria irathie Africa ne ate Africa ne ajetie gucagura very young presidents yes right in fact andu aria mena rika ria Odinga me power ine ni eri kwina Museveni na mundu wetagwo Bia wa Cameroon wena miaka 90 athuri aya ndigwiciria ni kuri ungi I could be wrong but gwiciria ni eri maunite miaka 80 aria me in power ni kuri maikarite miaka mingi in fact Raila Odinga na mukuru hanini kule Museveni kuguo no wakeri we are not being fair to this man on a serious note na nidire na undu personal nake but on a serious note tutire fair na kule na gutindika muthuri wa miaka 8 mafiu agatuike CEO wa Africa ona ithu tutiendete muthuri uyu bururi uyu ri na Ruto ni kiondera uga na mahitia make bururi uyu nduragite andu mangira heirwo giturwa kiu mundu wina miaka minini mundu wina hinya mundu wina kioneki ki Africa na mundu ngithie haria kugeria kurehe change right tutirari na right na tutirari na gitumi gia gutindika muthuri wa miaka 80 that's my stand right kugu age yake ri can you imagine president ya maracagurwa miaka 30 na 40 atari magethi kuhe muthuri wa miaka 80 atuke chairman wao in fact ingemenya ne maikirie kurwo wa would hate them from the word ikimuhurira ndebera ugaga uyu ni mundu we maundu maingi muno mana my friend Raila Odinga kaya giciaritwe wika kari o we uwi ona Ruto we mwene uri aramutindika ndari arakinyia miaka 60 right no we ne arenda muthuri wa miaka 80 agatuike chairman it is not fair
So no ginya woni wakwa ni ati the heads of Africa magirirwo go correct these unfairness ya kuma Kenya na gucokia muthuri uyu mamwire ni tukwendete na ni wekire Africa maundu manene no miaka yaku ri ni kirite ya gukorwo active participant wa vision ya Africa kone atuike kone kuri council of elders icaguragwo ya eminent persons ya andu aria mena experience tungirwa ya Olusegun Obasanjo Raila Odinga tumaigaga council kamwe tumere na by the way there ought to be such a council ya eminent persons athuria ya kuru na atumia ya kuru Tadi Lamin mena experience a lot mana tuika rigi na chairperson na AUC magaikara handu matarage leaders Africa on the way forward ni undu wa vision yao how not to Raila Odinga he perfectly fits in a council of elders but darafit go tuika CEO and it is on that basis ni ngwira athuri acio umothe magikia kura matucokerie muthuri ucio no na bururi-ini by the way ona andu a Nyanza matiagirirwo gwitikira gutongorio ni muthuri wina miaka iyo it is a shame ugigakinya miaka 80 no agirirwo gukorwo ngurumite tondu kimenyo mwe ndaturaga niguo no agirirwo gukorwo ngurumite mundu uria ugukorwo agikuwa vision yaku thutha waku right tondu riu ri muthuri wa miaka 80 ri ona maundu uria twekaga tene civilization yetanoka gutiri athuria a miaka yo matumaga wathuria miaka yo ri na gikuo tumetaga muthuri wa maturanguru ni council of elders ya gutuaga mashira iyo ni relevance yaku ati wina miaka yo ri experience ira wina onene neyo wati wagirirwo gukorwo advisor wa William Ruto eta president umwirage munene haha twanagera twena gibaki he hindi twatimoranite bare tahana na wari ho no wonaga maundu maya kuguo tiga gucokia bururi ha that is the role of those people worldwide ni ronire Biden Joe akiwithdraw gitini ndagika mwisho wa miaka 80 tondu na America ronire uiwe kuringithio thi tondu andu aria maravoti ngina America ri the larger populations ni andu anini ndungituma imwana ikavotera guka wao ati gitigia president bururi atakire guthira rathira ati nduri na andu angi mangiatha na bururi so on such basis Raila Odinga is egukorwo agiface his worst competition ever yes. Haya, na thengio na mwiriri wa Inooro TV no wega onawe ugithie na mbere na guikia mucango waku thiini wa ithurano ici cia muthenya wa umuthi ugitwandikagira thiini wa njira citiganite ndona ndumiriri-ini ciraingira ni tugikorwo tukiaririria ndeto ino wega no itanamba gucoka kwi muthoni twambe tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Nyeri tucemanie na Kamau wa Mwangi agitumenyithie wa aikari kaunti ya Nyeri arakia kana marakiuga atia uhoro wigie ithurano ici Kamau agikorwo nio kana Kamau haria uri agikorwo ndo ranjigua tumenyithie maundu uria magiikarite na ithurano ici na guku kaunti-ini ya Nyeri a Kenya aikaria guku ta Kenya aria angi ni no marathie na mbere na kurumirira ithurano iria igwikorwo igigetabanio kuria bururi-ini wa Ethiopia no gugakorwo kuri na ngurani ya mawoni tondu wa urata uria ukionekete gukorwo ho gatagati ga President William Ruto na uria wari Prime Minister Raila Odinga ririkana thutha wa urata ucio no gwatogicokire maundu megie kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua kuma thirikari-ini na mawoni no tore ugiko kimecireria tondu ndina ikari haha renda twambiririe na muthuri we haha mari twitagwo ati ucoke utwire atiriri woni waku wigie ithurano iria tabanio kuria bururi-ini wa Ethiopia ni mariko ni njitagwo Bao taxi driver Nyeri ni maoni makwa ni kuga atiri Raila reke ahetuke ndakagwecoreka mundu tondu ona Bible negiritie gwathirira mundu uri ungi maundu maria moru na tondu mwimite gya Kenya miaka mingi muno ri tureke anegerwo kiria tuone kana akuhota gutwarithia bururi wa Kenya wega tondu riri kira ni kinene muno no andu matikarore uria cabuite bururi aheo gite kiu
tuone kana agũgĩteithia Africa toni akĩremirwo nĩ gũteithia gwake Kenya. Na hihi we Bao nĩ ũkorwo ũkĩrũmĩrĩra ithurano icio ũrĩ gũkorwo igĩtabanio kũrĩa bũrũri-inĩ ũcio? Mũno ndirĩkoma tondũ ndĩrona ta mahota kwambĩrĩria thaa 4 rĩ. Raila tondũ 11 hwaĩ-inĩ. Thaa 11 hwaĩ-inĩ rĩ. Niĩ ndĩraũhinga thaa 10 nigetha mũciĩ yambe njikare thĩ ona nĩngũ connect kinya generator atĩ thitima ingĩũra ndio mutandao-inĩ. Fuse ya Inoro nĩ akĩra wega mũno tondũ ĩrĩa ngĩũra mũndũ ateng'era fuse-inĩ nĩyo nĩyo njega ona kũrĩ WhatsApp kana TikTok-inĩ tondũ Inoro rĩaragia marĩ na Citizen. Aya, thank you mũno, reke twaranĩrie na mũthuri we haha marĩtwa wĩtagwo atĩa, mawoni maku megiĩ ithurano iria iratabanio kũrĩa bũrũri-inĩ wa DC na iria Raila Odinga ũrĩa nĩ mũtongoria kuma Kenya arahĩtahĩtanĩra ũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩyo? Ha marĩtwa njĩtagwo Chege na niĩ kĩndũ ingĩenda thĩinĩ wa gĩtĩ kĩahũranwo nĩ Baba rĩ, ingĩenda Baba ndakahĩtũke gĩtĩ kĩu. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, Baba rĩrĩa arĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩ, atarĩ gĩtĩ kĩu rĩ, nĩ ateithagia mũno kũhũrana na thirikari na thirikari ĩgakorwo ĩkĩbuatĩrĩra maũndũ marĩa Baba ara demand. Ũguo niĩ no nyende Baba acoke gũkũ ndakahĩtũke gĩtĩ kĩrĩa kĩo nĩ mũtongoria wa Djibouti. Baba oke athi na mbere na bũrũri wake. Na kaĩ we ũtaretĩra atĩ twĩna mũtongoria kuma bũrũri ũyũ ũrahĩtanĩra gĩturwa kĩu? Baba mũciĩ sawa. Tarũ wa mbere Baba ndakwĩra wega, Baba haha maũndũ maingĩ ma gĩthirikari nĩtũramamenyaga, nĩtũramenyaga marĩa mahithe tondũ Baba nĩ athiaga akamahithũria. Koguo niĩ no nyende Baba acoke mũciĩ tondũ na mũciĩ nĩ mũtongoria na mũtongoria kũnene na kũraihu nĩ mũtongoria. Ũguo Baba nĩ acoke haha tũrĩ. Thengio mũno, twaranĩrie na Mathenge twĩre nĩ ũkoretwo ũkĩrora nginya campaign ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkwo ya Raila Odinga. Mawoni maku nĩ megiĩ hihi ahĩtũke kana acoke gũkũ bũrũri-inĩ kũnyitĩrĩra opposition? Niĩ njĩtagwo Mathenge. Niĩ mbere nĩ ndĩrendaga Raila ahotane. No ndĩrona nĩ interest ile president witũ ũrĩa ũtũhinyĩrĩirie gũkũ mũno arĩ nayo agĩkĩra Baba campaign kũrĩa rĩ. Ndĩrona interest yo ndĩrigwo nĩ interest yake nayo. Ndĩrona mũndũ arenda biũ Baba athiĩ kũrĩa tũhinyĩrĩrĩke tũrahinyĩrĩrĩka toge mũndũ teteri. Oi Raila kono igue kono arĩa marathura no maigue nĩ mamaka mangĩgũithia Raila acoke gũkũ Kenya atũtetere tondũ nĩ matũkũhinyũka kona-inĩ. Niĩ ndahoya Raila athiĩ agwe, nĩ ndĩrendete ahĩtũke no rĩu reke agwe acoke gũkũ tũmũkaribishe atũtetagĩre. Na kũrĩ arĩa marauga hihi mawoni marĩa mwĩna mo nĩ tondũ wa marũrũ marĩa mwĩna mo nĩ kwĩ president nĩ kũingata Gachagua thirikari-inĩ, hihi nĩ mũrona ta ũguo arĩma? Wa mbere macio nĩ maheni. Niĩ ndirĩ na ũhoro ũguo Gachagua aingatirwo thirikari-inĩ, ndaturirwo no ndingĩringithania na ũhoro wa Baba. Ithuĩ Baba tũrenda oke tondũ ndagĩka ĩno ithuĩ tũrĩ opposition ndagĩka ĩno rĩ, atũtongorie nĩgetha tũthiĩ tũkinya harĩa tũingatithie thirikari nĩgetha ĩhote kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Tũtienda thirikari yume, tũrenda thirikari twĩ na Baba, nĩ tũkwenda kũmĩhihinya harĩa ĩratũhihinya nayo rĩ, tũkamĩingatithia na Baba nĩ amenyaga maũndũ maingĩ na nĩgetha ĩtũrute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo thengio mũno Mathenge. Ha marĩtwa wĩtagwo atĩa, woni waku wĩgiĩ ithurano cia AUC iria itanyĩtwo gũtabania mũthenya wa ũmũthĩ? Thengio, njĩtagwo John Captain kuma Othaya, Utaira na Sako ya Nakons. Niĩ ndĩrahoya Raila ũgĩkorwo nĩ ũraigua Gĩkũyũ ũrĩ kũu ũrĩ Ethiopia, Addis Ababa, coka Kenya, nĩ amu kĩo kĩrĩa wĩkĩrĩirwo gĩa kweherio gũkũ Kenya ũthiĩ ũgarũrĩre Africa atirĩ ũtheri. Tũrakũhe na gĩtĩo kĩnene, ĩtĩkĩrwo ũcoke Kenya mũnyitĩre na andũ arĩa angĩ mũtũteithie tondũ tũrehinyĩrĩrĩka. Na mũtirona hihi ta angĩthukĩrwo gĩturwa gĩkĩ bũrũri wa Kenya ũgũteithĩka makĩria mabũrũri marĩa mangĩ ma Africa magĩteithĩkaga? Nĩ hĩndĩ tũgũthira biũ tondũ rĩu ndĩgũkorwo na mũteteri, na rĩrĩa Raila arĩ gũkũ Kenya opposition ĩkorwo ĩ strong na maũndũ maingĩ nĩ magĩraga arĩ gũkũ. Na mũtiretĩra hihi kuona bũrũri wa Kenya ũingĩrĩte kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ gĩkĩ? Ti mũno, tũtirĩ akenu, korwo nĩ mũndũ ũngĩoha at least rĩngĩ no korwo ndũrĩ mangĩrakena, no kũringana na atĩ mũteteri witũ nĩwe ũrathiĩ atweherere, tũtigũkorwo na mũndũ wa kũrũgamaga na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrahinyĩrĩrio nĩ thirikari. Na Raila rĩrĩa arĩ gũkũ nĩ tũmenyaga maũndũ marĩa thirikari yatũbangĩra moru agatũcanũra tũgĩkaga twĩbangĩte. Nĩguo. Thengio mũno, reke twarie na mũthuri wĩ haha, marĩtwa wĩtagwo atĩa, ũcokie ũtwĩre mawoni maku megiĩ marĩa maragĩthiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Marĩtwa njĩtagwo David Derito. Ingĩhoya Raila agwe ainũke acoke na mũciĩ oke atetere a Kenya, nĩ atige kũgũrwo nĩ Ruto tondũ Ruto enda kũmweheria gũkũ nĩgetha tũtigwo tũkĩhinyĩrĩrĩka. Na we Raila no wahotirwo gĩthurano, niĩ ndiũ nĩkĩ mwĩkaga na president na wĩra waku warĩ wa opposition. Ũguo rĩ ingĩkwĩra atĩrĩ mwana mũciĩ arenda teagwo, we coka na mũciĩ ũke ũtũrutĩre kĩ wĩra ũrĩa twakũheira opposition ũko ũtũtetere thaa ici. Na thimũ-inĩ ĩyo yaku mũndũ no uge atĩrĩrĩ, ona mwana mwega ategũteo rĩ, mũtigĩtĩkĩre akorwo kana mwĩtĩre atĩ nĩ aingĩrĩtie kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ
na no mwende agithurwo arugamire bururi wa Kenya thiini wa Africa. Ithuĩ niĩ ndĩta Mũkenya ndindagathiĩ kũni represent kũrĩa AU niĩ we coka na mũciĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere Raila we no wambire we tuwe Raila ũrĩa warĩ wa tene thaa ici we Raila wa thaa ici nĩ mũcariti thaa ici onaga mbeca akambia kũrĩra maitho Raila coka na mũciĩ ũke ũtũtetere na we tũtirakwĩhoka. Thengiũ mũno. Reke twarie na mũthuri wĩ haha marĩtwa wĩtagwo atĩa? Marĩtwa njĩtagwo Patrick Mwai ndĩ mũhũri biacara gũkũ taũni ĩno ya Nyĩrĩ. Tũrahoya mũno baba acoke na gũkũ mũciĩ, baba acoke na gũkũ mũciĩ tũnyitanĩre nake kũingata thirikari ĩno ya Kasongo tondũ wega umaga na mũciĩ, na baba nĩ atige gũtinda agĩtindanĩra na ciana nini kũrĩa neke andũ acio nini mathane kũndũ kũrĩkũ na kũndũ kũrĩa kũrĩ na andũ retired ma officer kũrĩ na ma president retired na marĩ kũndũ kũrĩ na matirarũgama. Na we hihi ũranyita mbaru mũhĩtahĩtanĩri ũrĩkũ wa gĩturwa gĩkĩ gũkorwo akĩiyũkia ũhotani? Twenda mũndũ ũgwĩtwo ũyũ Mwarabu. Mwarabu neke athane. Na nĩkĩ? Maũndũ nĩ ikarĩte kũndũ kũu arĩ mũnini wa kĩrĩa arĩ mũnini wa ena experience ya kũndũ kũu. Okay, ni sawa sawa. Thengio muno Mwai. Reke twarie na muthuri uyu hamarĩtwo wĩtagwo atĩa na President William Ruto nĩ agĩkinyĩte bũrũri-inĩ wa Ethiopia gũkĩnyitanĩra na Raila Odinga. Hihi we wĩta mũikari wa Nyĩrĩ nĩ ũraigua ũkĩenda gũsupport Raila Odinga gũkorwo akĩiyũkia ũhotani wa commission ĩyo ya AU? Kwa marĩtwa njĩtagwo Gary Boniface ndũrĩa ndingĩenda kuga kana tenda ndĩ rika rĩa Gen Z nĩ atĩ Raila thaa ici anakuga hĩtũke kana age kũhĩtũka atirĩ na ũteithio mũnene nĩ amu Raila thaa ici mwena wa thirikari so ana angĩcoka bũrũri-inĩ gũtihinga rĩũka opposition arĩkorwo arĩkĩtio mũhuko nĩ mũtongoria wa bũrũri. Na mũtirona ta angĩtuĩka wa kũiyũkia ũhotani ũyũ bũrũri wa Kenya ũngĩgĩkorwo ũkĩgacagacĩra gũkĩra ũrĩa ũgacĩrĩte thaa ici hamwe na mabũrũri marĩa mangĩ ma Africa? Ũrĩa ndingĩigua nĩ atĩ ana angĩtuĩka nĩ akuoya gĩtĩ kĩu kana nĩ agũcagũrwo gũtirĩ ũndũ tũngĩteithĩka nĩ amu mathĩna marĩa twĩna mo nĩ internal nĩ mathĩna maritũ me thĩiniĩ na tũtingĩrũa mbara ya kwene itũ ĩtũremete. Thengio mũno. Reke tũrekererie na mũthuri wĩ haha marĩtwa wĩtagwo atĩa, woni waku wĩgiĩ ithurano iria iratabanio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Addis Ababa na kana hihi taũni-inĩ ya Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia na kana hihi nĩ ũkorwo ũkĩrũmĩrĩra ithurano icio? Kwa marĩtwa njĩtagwo Ngotho wa kuma kũrĩa Endarasha mũikari wa Nyĩrĩ na gĩtungati gĩa gũkũ Nyĩrĩ. Niĩ ngwenda kuga nĩ tũraiguire mwerekero ũrĩa Rigathi wa Gachagua araheanire na arauga nĩ endithĩria baba ũhotani wa gĩthurano kĩa AU. No njuge atĩrĩ ndĩ ta mũikari wa Nyĩrĩ na ndĩ ta Mũkenya no nyendere baba kũhĩtũka tondũ ndĩ Mũkenya, no nĩ tũrona wega niĩ ĩrĩa baba enayo mena mũndũ gwĩtwo William Ruto tini atĩ nĩ baba arenda gĩtĩ gĩkuma ngoro-inĩ yake. Baba aratindĩkwo harĩa nĩguo ehere gĩciaca-inĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na nĩguo mũndũ gwĩtwo William Ruto ahote gũtongoria ũrĩa arenda. So wantuonire William Ruto akĩeheria Rigathi wa Gachagua tondũ William Ruto ndendaga mũndũ ũngĩmũbinga kana mũndũ ũngĩmũhe competition. So niĩ ndĩ ta Mũkenya na mũndũ wa Nyĩrĩ reke njuge baba tũramwendithĩria wega ahĩtũke ndakagwe tondũ nĩ Mũkenya tondũ agwa nĩ Kenya yagwa. No na niĩ ngakĩũria atĩrĩrĩ ithuĩ a Kenya kana ithuĩ andũ a rũrĩrĩ rũrũ tũngĩkiuga nĩ tũrasupport Djibouti rĩ nĩ tribalism? Iyo ti tribalism. So we are free to choose whoever we want. Now we are free to say whoever we want. So niĩ ndĩ ta mũndũ wa Nyĩrĩ ngauga ti ũkabira ingiuga mũndũ wa Djibouti ahĩtũke. No korwo nĩ mũndũ ta Uhuru ũratagia gĩtĩ kĩu rĩ na nĩ arabingwo rĩ tũngĩreragwo nĩ ũkabira. Na hihi tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũrarut Raila akorwo agĩgĩcinda na acinda ũrarut akorwo agĩcinda nĩ ũndũ wake hihi nĩ ũndũ wa maendeleo marĩa mekumana na gĩturwa kĩu kana nĩ ũrũmwe ũrĩa egũkorwo akĩrehe Africa? Reke njuge nĩ ndarũgamire na baba na nĩ ndamũthurire no rĩu nĩ nginyĩte kũmenya atĩrĩrĩ baba nĩ opportunist. So Raila acokete gũkũ kana athiĩte kũrĩa rĩ ndĩrahoya Ngai athiĩte tondũ ona acoka rĩ agoka anegene thirikari yathiĩ through rĩ etwo aheo gĩcunjĩ gĩake. So it is better Raila athurwo athiĩ atweherere tugĩe na new blood in the system. Thengio mũno na Gĩcimũ Joseph. Macio nĩ mamwe ma mawoni ma aikari kuma kaunti-inĩ ĩno ya Nyĩrĩ no akaigua nĩ matukanu na ndũmĩrĩri ya ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua gĩkĩgwetwo hau nĩ igũrũ rĩgiĩ kũwendithĩria ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga ũhotani bũrũri-inĩ wa Ethiopia ithurano-inĩ cia ũmũthĩ. Tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na mũingĩ wa kaunti ĩno
oria muthenya ugukorwo githie na mbere na kwigariura nigetha mwiroreri wa Inoro TV akorwo akiamukira mawoni maku makaunti-ini ino ya Nyeri imwe kwa imwe. Kuri we Gicimo Joseph. Thegio muno Kamau wa Mwangi kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri ni undu wa gugitumenyithia uria muingi urakiuga na maoni mao mege maine na ithurano ici cia muthenya wa umuthi ngikuririkania ati na ithurano cia gucagura muikariri giti wa AOC kana urumwe wa Africa iria cigugikorwo cigitabania muthenya wa umuthi na ni tugugikorwo tugicoka gwi Gitonga ari kuria Ethiopia mucii munene wa Addis Ababa agitumenyithia uria maundu magiikarite ukiririkane ni mutaratara uria tugukorwo tugikurehera ikinya gwa ikinya muthoni tugicokereria mwena uyu thiini wa ithurano cia muthenya wa umuthi Raila Odinga uria niwe turagitwara kuria akiugite ni ahotete kuiguithia mabururi makiria ma 28 gukorwo makimuikiria kura muthenya wa umuthi Ali Yusuf onake akiugite rugongo rwa Africa ndwa munyita mbaru na njira nene nake Richard Radiamandrato wa Madagascar na Sadiq na maundu maria mangi mothe uraciona ati tuge discuss the tweno no mwaka twabe to appreciate at githurano tigia giti kimwe tu kwambiriria hau kurathuranwo giti kia chairman wa AUC iria candidate afate gukorwo akiuma East Africa na nikio twina ma candidate atatu kuma East Africa 2018 ni kwa ikarirwo the na gukeiguithania atiriri tondu regions ici cia Africa ni ithano giti gikoragwo niguo ikorwo ni kaundu ga fairness giti kia chairman na ite ici ingi cikorwo cirathiururuka Africa ngima nikio ria mbere tuna candidates atatu kuma East Africa candidate uria giti kiria kingi kirathuranwo ni kia deputy chairperson na deputy chairperson arathurwo kuma North Africa na watho wa AUC ni ugite ugithura mundu rume gite-ini kia chairperson gite-ini kia deputy chairperson gifatie gukorwo ni mutumia koguo na kuri na agenda kwina gender equality gite kiria gia gatatu kirathuranwo ni ite cia commissioner na ni ite ithatatu na cirauma Africa ici ingi ciothe Central na West na South koguo tigete kimwe tu kirathuranwo koguo ni wega ku appreciate ati tigete kimwe kirathuranwo gite-ini kia chairperson na kia deputy chairperson ite icio igire cirathuranwo ni ma president na candidate witu ure twa frontete last time Amina athuragwo gite-ini kia AUC commissioner thuragwo gite-ini kia chairman tondu gite kirathiururuka county ngima koguo ni kuonania Kenya ingiona gite giki kana yage kuona gite giki the next time Kenya igakorwo igi front candidate wa AUC chairperson ni thutha wa miaka 20 tondu gite kimwe githiurukaga maita 4 ni gite gia 4 year term gigathiururuka koguo gite giki tukihuranira turahuranira ta East Africa ria mbere na tukihuranira kwa East Africa umenye Africa ikoragwo one ya ithiramu na ya Kristiano koguo igacoka ikarehe politics ya religion ati kuria ya candidates atatu a East Africa makihurirwo ni ma president maya mage ku issues ta religion cigukorwo cigiconsider kwina tribes kwina furori cia ithiramu cirahurira candidate wao ni undu ni muithiramu we candidate kwe furori cia Africa imwe cirahurira mundu wao ni undu ni mukristiano koguo gite giki gikihuranirwo ti candidate o umwe peke yake ati turona Raila ni Kenya ni ati Raila ara represent a Cristiano ara represent East Africa na ka represent maundu ma interest area Kenya itikanite na mafururi maya magi president mara vote on purpose of interest ati ni Kenya gikarite thi ukigwa ati ni kurekwo campaign ti campaign ya thura asha ni campaign ya mugethura mutuikirie kura ithueta andu a Kenya ithueta Kenya economically tukahota kunyitana na inywe nao nikio urona Ruto agithiuruka Africa ngima ndarathiuruka ati ni kwendwo kana ni kwendana maraikara thi magacoka magakorwo ni maraiguithania secondly we ona gutweka Tanzania East Africa Tanzania ikoragwo economic regions igire ikoragwo East Africa community na ni ikoragwo SADC ni kuga ati no twicirie jirani uyu witu ni akuhurira Raila kura
no kimenye most of the time Raila Tanzania ndire ayukia Kenya igana kwa igana ni wonaga ni tuthiaga tugakorwo ati kwi handu tutaraiguithania tugathie ukona kwi handu tutaraiguithania kuhana oguo the issues na interest nyingi na maundu maria maku dictate kana ni akuingira kana ndakuingira magukorwo me maundu maingi muno ithurano cia commissioner ni cirekirwo koguo etigetie githurano kia deputy chairperson na chairperson oguo Kimani akugite magethie ma president maikie kura mage kuiguithania na mathie 3 rounds mage kuiguithania gite election ino ikwamba kurugamio mwaka mugima na mundu uri gukorwa agitongoria Africa igukorwo deputy chairperson kwi mwaka mugima ni kuga gite gike gigakorwo North Africa koguo kirora ndeto eno na njira ndaya warora Raila ta a local politician ni ukura tondu ingikorwo ni ithuĩ turaikia kura muthuri ucio unfortunately ndagikorwo egiteine no ninge wa murora na geopolitics ukajia kuona kwe politics cia region na mabũrũri maya maraikia kura maraikia na on a regional base yani mareciria regionally ati no ungetuteithia na no utangeguteithia shortcoming on ndaiguithania na Kimani ni atiriri commissioners all the marathuro majority aya tandatu ngugite me 60 and below koguo abe menya ni andu ethi ungimarorania mena Raila vice chair aya marathuro no andu ethi mundu uria tura frontire ta candidate witu ono korwo ni turenda kuga that ni a Pan-Africanist, ni human rights ni advocate Africa ni undu wa peacemaking na maundu mage ni ndretikia ni tungirari na another stronger candidate tungiratwarire mundu rayukio na ria na ndiwe niki tutaikarire na aria mathuraga aria madecidaga athurwo ndiwe niki tuteciririe ati no to front Uhuru Kenyatta tondu one ena a very good CV ya gukorwo ati nekaga peacekeeping Eastern and Southern Africa and a very strong foreign affairs relationship ndiyo niki tutaikarire the tukiuga atiriri handu haguhuthira mbeca ici ciothe twahuthira tondu na nikuracukagirwo ati kwi hindi turageregia kugura candidate uyu wa Djibouti 2 billion no mene turacukagirwo na ndugicukirwo akorwo ni maheni na akiandika statement okuria mtandaoni akiuga ye ni arega kaundu gaka kareka ta bururi tukorwo na so personal interest ati turahuthira mbeca nyingi muno cia gucukuma candidate uyu tungirageire a stronger younger candidate tutigirari na 100 MPs me Ethiopia magitindika mundu umwe tungirari na a very strong candidate rege African yothe ningira iguithanirie narua muno atireke tukorwo na this candidate todo oru as a region ni gukorwo ni twa front candidate utari very strong twage kuiguithania todo ena 28 no menye niguo mundu athurwo giteine kiu ara need 2/3 na todo ni mabũrũri 48 maraikia kurai 2/3 ni kuga ena 33 na hindi ria arataraga ici 28 umenya ni arataraga SADC Tanzania imwe yayo no menye Tanzania ni SADC koguo ti assured ona akirago ni Suluhu ni araikirio tondu ni secret ballot no ithie yage o menye oho agitara ici 28 maundu matiracenjetie ma Congo thank you muno ni undu wa gutatariria uguo na ningurite mwiroreri wa Inoro TV ati ni tugukorwo tukinyitanira na ageni angi tondu ni muthenya muraihu koguo ni tugukorwo tukiaraniria na ageni aingi tugikirora ndeto eno ikiri yothe na uria wa kinya ica ikuhi ni Professor Kagwanja karibu sana thiini wa Inoro TV na ngwihoka weekend yaku ni njega maundu urona mahana atia ugitugeithagia thengi muno ni kujika studio na wishiria maundu timoru tondu wakiona uria ukihana kuringana na haria uikarire wakorwo Addis Ababa na no uria kurathi maundu maku no kwamba matari mega akorwo guku ukirorera no akurathi na maundu maku no makorwo magithie wega kuringana na uria na haria uri otherwise wishirio muthe ni muthenya munene
to tuge it's a dawn for new dawn for Africa miaka eno yukitena reke nyambe ngurenge professor ni undu wa microphone yaku ikorwo ikirorwo wega na ngikuririkania njira citu cia kwaraniria mururu wa Inoro TV no ukorwo gitwariria kuhitukira Facebook ya Inoro TV Kenya no utwariria kuhitukira namba ito ya the methi utwire uria maundu makihana. Professor thie na mbere ngwihoka isa isawa onero kukiugaga ino ni new dawn kuri Africa tondu uria guguthietwo kuona mutongoria mweru wa African Union Commission na ni tukuona president mutongoria mweru uria ukorwo president wa African Union no maragaga guteithura na maundu macio meri mutongoria wa African Union akoragwo ari chairperson wa African Union uria uteithagiririo ni ma president maria mangi thini wa summit agacoka makanyitwo baru ni ministers of foreign affairs aria mathondekaga council ya ministers ndio semanagia maita meri hari mwaka riu acio ndio atongoria African Union aya ngine ura utaha mai unango na kuhia marigu tondu tukiri aruti wira na watonya micemanio cio witagwo ex officio riu kiugano kiria kigikorwo gikia bata ni gia ambassadors ndio metagwo permanent representative mabũrũri thĩinĩ wa African Union kũrĩa Addis Ababa macemanagia mweri rita rĩmwe na no macemanie extraordinarily rĩu andũ acio othe ũmũthĩ nĩ kũrathurwo tiga rĩu deputy chair nĩ gũcoka gũthurĩtwo already commissioners atandatũ commissioners atandatũ kũringana na mundu na chair wa AU commission acio nĩo mathondekaga secretariat ugo turari horo wa secretariat muratomu wakwa kuma kule Chad tawo Usman yajiria kai Kenya mukaga andũ a Kenya muhana ati murainira gitikia nutitika oro ya noticia cia heads of state ati tutingota gukoma atongoria itu atakika makinya magana merĩ riu ati othe mari Addis Ababa na ndugikuhiriria kuu kuri macemanio tondu macemanio cio ni uthiagwo ni either 1+2 muthiete muno athi 1+3 ni kuga munene na andu eri acio no maritonya ku otherwise utingigicirika na njira nguhi muthuri ucio nera makite muno tondu aigwa ati andu a Kenya ati akuhi magate Dreamliner ya gutwara bũrũri wothe ku ni undu wa gitikia nutiteka ni mundu wa kwanu tondu wa responsibilities cia mundu wa African Union commission chair wa commission tutirari horo wa chair wa African Union uri ukoragwo ari wathanine mwaka umwe turari uyu mwandikwo wa miaka ena ndauga no urahehia marigu no oroinangu na no uratamai mandu aria baiguko magitungatu riu handu hau waroro ukona Kenya na ithu tukoragwo imwe turia magegania Dori professor ono kiroraga kuringana tukirema kibani horo domwe na mudami thini wa studio ono kiroraga Raila Odinga arauga ni igwithetie mabũrũri 28 gukorwo makimuikiria kura koguo arabataraga mabũrũri ta mana nigetha agikinyia kubatara mabũrũri ana 28 ena meri acio kiongerera matano kwa mabũrũri matano no tugia atiriri gukurikana na ndu mathabu ni tweragwo hari mathabu mekagwo ati ukerwo atiri 1+1 toginya ituike 2 gukurikana na ituike 11 gukurikana base na mbere urahũthĩra mathabu makwa matiranyenia atiranyenia tendit kurere iba na tikuhũthĩrĩria tondu Raila ni Mukenya na ari kibandi na Raila ni personally akiri ko tole murata wako ni ndika kaigi ni ndearagia ndamuikirie kura haida akakerera na ugo tutiri handu turi na kuhitania ni kuga atiri wo uma urugame uri uma na maheni marugame meki na maheni bere tukamba tugatebao tondu ni turamenya ati gitigiki gitikagirwo campaign ugacoka mugathondeka ati gwi campaign ire ugu na andu acio othe mathiete kuri indo ciao kuri Addis Ababa ni indo ciao mararia
nĩ ũndũ matararĩ na wa gwĩka weekend tondũ mũndũ ũgekĩra campaign tondũ gĩtĩ kĩu gĩtikagio kura nĩ andũ erĩ William Ruto agĩtĩra rĩu nĩ magũtuĩka 48 matigũtuĩka 49 acio marathiĩ gũikia kura tondũ gũtirĩ deputy ũthiaga gũikia kĩ kura. These are heads of state no tarĩ heads of state woete kĩrĩkanĩro kana Koran ũkoiga nĩ wetĩkĩra gũtuĩka heads of state na kũndefend katiba yaku ndũgĩikia kuria kũndũ kũrĩkũ makĩria mũno no ũngĩkorwo wĩ wathani-inĩ in leadership na not according to the African Union Commission constitution ĩrĩa twĩtaga peace and security protocol ndũngĩhota gũkorwo ũgĩikia kura nĩkĩo mabũrũri matandatũ matarĩ kũndũ kũrĩkũ kũu tondũ matigũikia kura tondũ they have taken power and constitutionally nginya magatuĩka nĩ ma constitute the will of the people. Rĩu nĩ ũndũ ũcio kuga atĩ ena itĩ icio twagweta ndagera gacira kau nĩgetha ngwĩre kura icio gũciambĩria gũcitara theoretically nĩ kũhĩtia we kwĩhĩtĩria meciria maku kwĩhĩtĩria arĩa maramũthikĩrĩria na gũcoka kũhenia Ngai ũma nĩ atĩrĩrĩ SADC ĩna itĩ 16 anyita ũhete Raila kura nyingĩ mũno cia SADC tondũ you see in August 2024 August SADC nĩ yacemanirie Harare na ĩgĩtua na itua atĩ candidate ũrĩa wao ũgakorwo arĩ igũrũ mũno nĩwe magacapoti ũguo angĩkorwo candidate ũrĩa marana wako igũrũ mũno nĩ deputy chair nĩwe mangĩenda support ũrĩa wĩ igũrũ mũno kwao nĩ chair ũguo kuga ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ each one of them will be held to account by law tondũ gĩcainĩte memorandum ya kĩ ya SADC rĩu nĩ kuonania kura icio 16 cieherie mathabu-inĩ macio nĩ twambe tũtigĩre hau haya twambe tũtigane na gũkũ gwitũ tũrũge kũrĩa West Africa nĩgetha ũnjĩre kũrĩa kura iroima mabũrũri marĩa maragia gĩthũngũri nĩ matatũ nĩ Gambia, Ghana na Nigeria macio mangĩ mothe maragia Kĩbaranja wacoka warora mĩaka ya andũ arĩa marĩ hau rĩ tiga mũndũ gwĩtwo Watara wa Cote d'Ivoire ũkinyĩtie mĩaka 83 acio angĩ othe on average marĩ 42-44 hau average yao na maroka gũthura CEO Addis Ababa na mũthuri wa kire CEO marathura rĩ ũcio gũtarĩria na njĩra gũtarĩria ũhoro marigũ na ngũrĩ nĩ wa mĩaka 80 ndiũ kana nĩ Ũgĩkũyũ kana Ũjaruo kana nĩ Marakwet kana nĩ nakũrĩa Morocco culture ĩtuĩka atĩ mũthuri no ahehirie imwana marigũ culture nĩ ndũngĩtingĩhota gũthiĩ ũguo rĩu rĩ warora mabũrũri macio mothe rĩ marĩa maragia Kĩbaranja makoragwo marĩ kĩndũ 26 right na harĩ mabũrũri macio rĩ Djibouti ũrĩ ho na Madagascar ũrĩ ho rĩu kwambĩrĩria kũmarutithania finally maingĩ mao ũhe mũndũ wa Djibouti nĩ ũndũ wa itũmi tofauti ucoke rĩu East Africa gũkũ East Africa nĩ ndĩrarĩ gũkũ Kenya East Africa mbere twambĩte tũgacina ndaraca ithuĩ ta Kenyans tondũ siasa citũ foreign policy niĩ ngoretwo foreign policy ngĩthondeka foreign policy ya bũrũri ũyũ kuma 2006 officially na tuge noho ndutaga mũtu na tondũ ndikwĩte kana ngahĩnja rĩ no na tũkĩruta wĩra mwega tũgerete njĩra itarakenia our neighbors na njĩra nene mũno tondũ tũtuĩkĩte hĩndĩ ya Kibaki actually late Moi kuma hĩndĩ ya Moi kuma 1990 gũcoka gũka Kibaki na gũka Uhuru policy itũ ĩkoragwo African centered in other words ideology itũ nĩ pan-Africanism na tugacoka tugakorwo tũrĩ regional nĩthuĩ leaders ya East Africa by consensus rĩu nĩ tũgarũrũkĩte tũgatuĩka extremely pro west na mũno pro liberal America tondũ ti America no ya Trump nĩ liberal ĩrĩa yaragia horo wa andũ atatũ mobĩtwo nĩ Ngai Adam Hawa no cio ũngĩ tũtoĩ rĩu wagarũrũka maũndũ macio mothe ũkona atĩrĩrĩ East Africa twambĩte tũgatemba weka mathabu Sudan ndĩraikia
Ethiopia ndĩngĩtũikĩria na tigũtũmena tondu ona ndũngĩtema mũtĩ ũrĩa ũikarĩire goods ciao ciothe iria cingĩraga bũrũri wao na iria ciumaga 95% igeraga port of Djibouti rĩu no ngĩkienda ndũngĩikiria mu Kenya. It's a very narrow choice for Ethiopia. Rĩu nĩ moka matuĩre poleni no nĩ mũramenya kĩrĩa kĩratũmanjikie mwena ũrĩkũ tondu ndũngĩgĩtema guoko kũrĩa ũrĩaga na kĩ kana guoko kũrĩa ũrĩaga nakuo. Acio nĩ athiu Somalia ndirona magĩikia nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe question of Somaliland na tondu ithuĩ nĩ twa support kĩ Somaliland Kerry undu githurano kiambiria gukuhiriria twacoka twarehe bara na uhoro wa Jubaland nĩ ũndũ wa muthuri wetagwo Ahmad Modobe rĩu kwĩna tension ũgakĩona kĩrĩ handũ hariku rĩu none icio nĩ ciherete ũguo Djibouti gĩtũkĩherete icio tiera coka mwena ũyũ ũngĩ Tanzania isadek eherie Burundi ndĩngĩenda gũtuona nĩ ũndũ wa Eastern Congo tondu mena thigari ngiri 2 kũu Eastern Congo na irĩ mwena ũrĩa ithuĩ tutarĩ eheria Djibouti eheria DRC Congo tondu ĩkũrĩa na matingĩenda gũtuona nĩũrĩa tũrathũkirie maũndũ mao Rwanda rĩ matirĩ matu trust ona hĩndĩ ya Amina no mareire gũtũikĩria ti ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ tondu matitũ supportaga ũguo wakwĩhoka kura ya Rwanda gwĩciria hau nĩ kũigĩria handũ hatarĩ na faida eheria ũcio nake rĩu kura iria ũngiuga atĩ sure nĩ twarie ũhoro wa South Sudan rĩu ũngiuga hihi ona mwanake wa South Sudan gwĩciria no ũrathira hau kuga nĩ makũmũikĩria South Sudan ĩyo ĩ mũciĩ Uganda nĩ toes up right Uganda ntoni ndakinya Museveni gũkũ bũrũri-inĩ na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ya Amina kĩarũmana acio no mathire no Uganda no ĩtũikirie tondũ o gĩtũmi kĩu twaria kĩayo kĩa Ethiopia kĩrĩa gĩtũma Ethiopia ĩkĩrie Djibouti na kĩo no kĩo Uganda gũtũikia ndũkariganĩrwo na Djibouti no mareka mathabu magũte na makũingĩria so rĩu Uganda kĩrĩ hau twatigĩrwo kura iria igĩrĩ twĩna cio sure nĩ ici igĩrĩ na itũ ĩmwe ya Kenya na reke ngwĩre tondu ndakora wĩta Muthoni njĩtagwo Muthoni ndakora Muthoni akiuga atĩrĩrĩ na ũma mũingĩ mũno atĩ kĩrĩa gĩgũkorwo kĩruta wĩra kũrĩa Addis Ababa kĩrĩa gĩgũkorwo gĩthũkũma nĩ national interest ndũgathitũke gĩcimo Ruto akĩnyitwo nĩ roho wa ũngai arore national interest citũ arege gũikia kura no akĩnyia gũikia kura ĩtoro aikwa national interest ya Kenya itiracabwo nĩ that vote rĩ na nĩ akinyite mumari na nĩ secret ballot na nĩ secret ballot rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma ikie yangĩaga gũikia arabu raundi ya mbere Odinga age kũgĩa kura ecirĩtie nĩ gũkũgĩa ingĩ igĩrĩ kana ithatũ akora nĩ igĩrĩ na iria nacio igĩrĩ rĩ nĩ ya South Sudan na Uganda ori ya Kenya ifu ndiga kĩbati ũranyitarĩra ndetĩkania na prof igana kwa igana nĩkĩo ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ chances cia Odinga cia gũcagũrwo na nĩkĩo ngwĩrie me am not a hypocrite hatirĩ nĩ nini mũno na prof nĩ ũndũ wa Raila nĩ mũrata wenda ndanauga no nĩ ũgona mĩaka rĩ in fact kĩndũ kĩramono kautu mũno nĩ mĩaka na no ngũkwĩrĩte gũtirĩ hĩndĩ ũngĩetereire imwana ici iracagũrwo cithiĩ gũcagũra Raila Odinga atĩ atuĩke nĩwe chairman wa IEBC so fact be told atĩ Raila Odinga araface a very uphill task ya gũcagũrwo na at the end of the day most likely Raila Odinga the best angĩũka nĩ namba igĩrĩ acoke rĩu akĩnokwo out ta andũ angĩkorwo professor kamathabu mau rĩ namba igĩrĩ ndũrona ta igũrũ kũrĩ as we speak now madrato no okire mbere tondu riu waigua ciake ciehera ri aya maragaya na 30k 32 riu magaya na 32 ri icio igũitigara ri o mundu ena 16 na ũrĩa ũngĩ ena 15 warora mundu gwĩtwo Yusuf ni ũndũ wa gũkorwo nĩ mũcumarĩ nĩ mũithĩramu
nĩ mũfaranja na nĩ akoretwo atongoretie ciũngano icio ciao ciothe ũguo no nginya ũngĩmũhe 2 kana 3 on top rĩu nona raini ũrĩa yagĩthiĩ. Prof, I'm even of the opinion at the candidate wa Madagascar Turaira ri at the end of the day he might be the AUC chair. Ogoro ngina Musa Faki ri angigacagurwo ri you see ona tongoria ni mari that element ya gucagura the most neutral person so I have a feeling that at the end of the day we might get a shocker. Twetereire ati our fiercest opponent ni Jabeno ya Djibouti ri ukore Jabeno ya Madagascar at the end of the day being the most neutral guy niwe ma cast their lot on tado ni mari that element ya ona higo ya Musa Faki we never saw him coming as such no rikana matindikanire raundi mugwanja na Amina agigacagurwo so everybody so the mari that element ga surprise also marore uguo maugereke tweherie these two opponents to rigie na the most neutral candidate maybe no Raila Odinga's chances are very low. Muthoni ungirora uria muthenya wa muthi ukihana na nginyanagia uhoro wigie mithunguko yo kana raundi icio tuhota gwikora nginya rucio turi kuria. Actually probability ni very high ati ntugwikora bado no turathurana ni ona ndenda go push further kadio juge ona kwena probability mwaka muhima tuhota gukoro AUC igitongorio ni ukwenda ta kuri mundu ukwaga to that eventually no ni ndrona ukiaga ni ndrona gikihana straight forward urenda kuga ni Djibouti kana ni Madagascar ni ndenda ona go push oria ugatire that you be very open minded yes okoro open minded ati tutiramenya oria the interest at the table no me tutire privy to the interest at the table so tutire interest at the table na tutikariganirwo. It is not about everything else. Hali isi geturauga region keke issue no itumitu cia kuonania tundu the organization ni very diplomatic. No haria the urade make niki uragutha niki urahe niki tura you know it has a lot of interest at the table. Kogo no we shirie that not to be many round one atira na mwaka mugima ndenda go push that card to very open minded that not to age to agree to do it this morning eta gwate na githungu night of long knives yesterday was a night of long knives na maundu maingi muno no macenjie the give and take yes maundu maingi muno no macenjie ukorwo ati tutiraiguithania na mundu ni aga 2/3 tukoro na UC wa kuma North Africa na ukorwo a whole 1 year turatongorio ni mundu ungi. Prof ni urona ata gukoro na mithunguko eno gucie kejuge igwitikania na my brother here ati giki this was the easiest election ni danona the African Union todo first and foremost ni localized ndio wa kukagi andu mekuma Eastern Africa riu hau ni harehire thina todo North Africa matiri na candidate West Africa matiri na candidate na Central Africa matiri na candidate ugu meko determine riu SADC ni kugwira todo Madagascar ni dwa ukoro Indian Ocean na according to the African Union manyitithanagia SADC I mean East African Community makanyitithania IGAD na IOC Indian Ocean Commission riu mafuru macio Comoros Seychelles Mauritius na Madagascar magatarirwo mwena uriku wa East Africa hau riu ho SADC iragwira otherwise the primary countries cia SADC itireho so they are also making a choice uhoro cio huthaga ni undu wa riri North Africa they don't have heavy states West Africa matina heavy states uguo meguthurana according to their national interest na that's a very easy thing to say hari ayari gwiciria Djibouti ni wera to serve better riu magagithie Djibouti ni undu wa hihi faith mathie ho ni undu wa language mathie ho ni undu wa kindu gigwitwo identity cia muthemba hau ni ho riu kiria mararehera thina
niho riu andu kithurano giki kirakorwo kiri easy na gikuko ki easy ni undu decision will be fast. In fact kiahota guthira na second round if not the first round. Tondu riu andu asadek magikie uguo maroikia. So the next thing is andu aria matigara maikie uria meguikia umwe wao arija. So second round ni kuinuka. Ni rara salama. Na igwiciria ithuĩ na ithuĩ twambĩrĩrie kwĩharĩria. Rĩu na thĩna ũrĩa wĩho rĩ. Yes. Ici mũtu twendaga gũtheka andũ hanini. To hĩndĩ ciothe tũrario mbũthĩndi tũndũ. Nĩ twĩre ithuĩ Kenya tondũ nĩ twambĩrĩrie ku export politics citũ. Rĩu noguo tũreona kũrĩa African Union. No politics citũ tũra export. Tondũ rĩu tũrenda Raila athi na kũu. Nigetha na kuona gũkũ rĩ. Tutigwo tukigangara. Tuoe kiria gikuo na mundu akiri guthie thabarĩ rĩ marigo make merua tukaria tugacoka kumira uria merire na uria twarire ritiho gitikio githikira turagithaka riu na kiria turakirwo ni atiriri na ithuĩ tondu twibangite uguo rĩ Addis Ababa please twahotwo tutigathie maandamano please no kwihoya tondu twa export culture itu kuri African Union ati ni ukuoya muthuri wa miaka itio mutware ku nigetha ehere mucie nigetha giuthi giukite gia 2027 gikorwo kiahutha na kiagirire yani aragere kwarira mararira kwarira giuthi kia muthemba ucio ri riu naguo tutigakiarire uria tukiaragira kuria wathuka guku tugathie street maandamano jitikirie professor ni gukwirite mwiroreri wa Inooro TV ntugukorwo na ageni na mugeni wa mwisho ni agikinya ni muthuri Thikabinga wa thayo karibu sana ni undu wa guka Inooro TV tumenyithie we urona maundu maya mahana atia na ona mwiroreri ni arakiona cikaro ni hingo marehariria kuria Addis Ababa. Nĩ wega bwana Gicimu mbere reke nyambe ngugeithie we na ngeithie aruna makwa muno makiria ndu wa Ngai gutiga na utukinya ihinda-inĩ rĩrĩ njuge nĩ ndacererwo na ndiraheanĩte notice ya gucererwo tondu oro na inyuĩ nĩ mũracereirwo gutumenyithia ndiramenyaga kĩndũ thaa ithatũ cia ũtukũ no ndirakiuga nĩ ngu organize nĩ ũndũ wa wendo witũ wa bũrũri na muno makiria nĩ ũndũ wa gũka kwaria ndeto ĩno ĩrĩa ngwĩciria nĩ very important harĩ bũrũri witũ nigetha o tukithikagĩrĩria kũrĩ arĩa maratuthikĩrĩria na ndĩmageithie muno Kenya mothe na muno makiria aikari a gwitũ kũrĩa Kirinyaga na Mwea njuge nĩ muthenya munene wanjũria kuhana atia kana guikarĩte atia na ndiũĩ iria murungĩte na aruna akwa no njuge hakwa nĩ muthenya tutangĩhota guikara thĩ tuge gũgũthiũna tondu kwĩna factors nyingĩ kana maundu maingĩ maria mekudetermine outcome kana maumirira magithurano kiria gi Addis Ababa na tukiaria maundu ma maumirira ni wega twĩurie maundu kadhaa wa mbere ni wega kwamba kwĩuria kana Raila ni wewe twarire thiini wa king'ang'aniro giki akirugama akiuga riu nie ni ndaigua ndaigania wira wa Kenya ndirenda guthie riu kũrĩa Africa ni ukuririkana Raila ni ari muthure ahana ta high representative wa technical bench ya infrastructure na energy ya Africa Union na onakorwo matianĩrĩire muno gutigithio wira kwa Raila tondu tamu yake ndiathirite atigithirio riria githurano giathirira ukiambĩrĩria maandamano kana ukiambĩrĩria micukacũko ya siasa nirio agituikire ni arugamio ndiũĩ kana CV yake kuria ni kuroro ugituike we no wari na wira no gitiga ni undu wa kina na kina I'm not sure no ni wega tuthio na mbere na guthathaura ndeto ĩyo koguo ni wega turore guthie kwa Raila athire atia number 1 ni wega tumenye Abazajo uria wambĩrĩirie na ndeto ĩyo ni mamirehire na ihenya muno ndirikanaga hindi foreign affairs minister kana CS Mudavadi athire Nyanza hindi kwari na gathina muno na akagiria akenda kugirio ginya kwaria akira andu ni kuroka maundu mega koguo ndeto ĩno ndiambĩrĩirie na haria twamĩoneire ni uhoro wa thugunda ngitwo kabere Mudavadi ni getha ere Nyanza
ni kuroka maundu mega ni kuonania ndeto ya riki njarangie koguo ni kwahoteka Raila akorwo tiwe wetwarire giti-ini giki king'ang'anio giki gukorwo ringi ni interest ya mundu na ni wega twiyurie muthenya uyu ni muthenya munene twiyurie nigetha Kenya ihuthire indo iria irahuthira ri nigetha tutware ngurubu ira turatwara kundu kuu ri officially ndiraiguire speaker uga no andu ana magiro ni ukorwo meku officially MPs na tondu na ndari mubunge ningi uhoro wa ubunge koguo riu ni mekava na njira ya kuga matwarite andu maigana no gutire mundu uratwira source ya andu aya giguthi gukoma Sheraton mukawa wa more than $500 uri urafutire bill no uyo tutie turero na ndigwiciria ni tukumenya no at the end of the day I can assure you kuma o igoti ria ria uma pay slip ni yaku ndi kana yaku ni yagirie we no kone yake yagirie undu uri ungi twagirwo ni kwiyuria gikaro-ini giki na njuge ingienda o uguo ndirauga turore maundu maria meho tutiukite haha tuhana rua ta aria tumite ruriri-ini rwa Mount Kenya ati tondu ni tukite bara itu na Nyanza kana guka kuonania marakara maitu na Nyanza tukite kwaria kihoto tondu kihoto thutha wa uhoro no nginya kirugame koguo no nginya tuyuria atiriri interest itu ta ma Kenya thiini wa wiro uyu ri tondu gwiciria campaign ira tweka ya wiro uyu ni kirite presidential campaign ona mbeca iria tuhuthirite thiini wa wira uyu ikonu mathabu meko wega na ngupa ni auditor general tondu mbeca ikirio cia Mukenya ni egugika audit kuonanie na tutigwite kundu kwari na harambi tutigwite bururi ta China kana America maraugire nio mara sponsor everything is being sponsored by Kenya tumenye mbeca iria twahuthira tumenye interest itu tumenye kana investment ira tureka tondu for everything you do no nginya hako na interest if there is no interest then you should not be there tumenye interest ino ri niriku my brother professor ni very familiar no horo wa international relations ni mwenyewe darutire wira na American embassy for 20 years I can tell you in this region of Africa I understand ni jui maundu maingi megie ginya deals ira irathi na mbere muthenya wa umuthi kana ira irathiaga na mbere na tuhota ku export ku ginya no maheni no tuthi uguo igwe ndera president uyu we ni ngaguthura gitikina na uri ungi nake tumndire no tu icio hakuria rais mari othe nitumereire koguo hena maundu maingi twagirwo ni kurora muthenya wa umuthi na tuthi match deeper tucoke tuyuria atiriri mbere ya Raila atwikite candidate tone twa na Amina Mohamed wari candidate ni ya Kenya maigana mamenyire ni turi na candidate wa AU that time ritariri turona riu ona turugamitie everything focus itu iko Addis Ababa tuyuria atiriri niki kiracenjirie nigetha gutwike ithurano ici turagwo ithuranago Faki wa Chad araikarire kuongwicia ni miaka 8 no nyende kumenya ni andu igana magwitu mwea mateithikire kana maiguire uhoro ucio wa ukorwo mena AU chair agitwika ni ateithia nigetha tuyurie why now interest ino ri mwene no tondu ni haroneka hena mwene interest na tondu le hota ukorwo ti Kenya mothe then there could be somebody's interest na tuyurie interest iyo nayo ri igutu affect atia na hau niho naho twagirwo kurora tuyurie atiriri umuthi Raila angicinda ri bururi witu wa Kenya ugutigo hana atia angicindwo ri ugutigo hana atia magiuka ri no gakorwo akioneka te mukwire ni Raila ni andu acio igana rimwe kana he mundu ona tutakamenya agicoka Kenya you know these are the things that we need to think about. Thank you Kafinga nendo wa uge waku na gugitumenyithia murugamo waku muthenya wa omothe ndamenyithia twambe tuguthuke kuria Kirinyaga muingi wa Kirinyaga naguo utumenyithie maoni mao mega maine na ithurano cia muthenya wa omothe thuku agikorwo ni urajigua maundu ria mahana Kirinyaga andu marona atia nä ngatho ngakwamukira å guo arä gutariria bwana gicimu gå kå twä taåni-inä ya kä rå gå ya gå kå nä kauntä ya Kirinyaga kauntä namba 20 na tå korwo tå gä thiä na mbere gå korwo tå kä rora maitho mothe kuona atä marä kå rä a bå rå ri wa Ethiopia Addis Ababa kå rä a gå korwo gä thurano gä a uhoraniri wa muikariri wa gite wa EU wa ukorwo githi na mbere na nitukorwo tukinyitana na ikari guko makorwo magitariria kuringana nao maratanya ki na mangienda gukorwo gukinyeta ki kuona ati bururi wa Kenya wena muhuraniri Raila Odinga reke tunyitane na ikari nao matwire
twanjie maritwa no twire kuringana nawe uratanya ki muthenya umuthi. Okay, ba maritwa makwa njitagwo Juma Githinji, muikari wa guku Kirinyaga. Nie matanjio makwa ndingite wendi wakwa ndingienda gwiko uria turero guku bururi-ini twike. Turero tutige siasa cia ukabira. Ndigakorwo ngithura mundu ni undu ni mukirinyaga ngarora kipambirite kana uboti wake. Na kwoguo gukorwo ndi patriotic ni ngoro ndi patriotic ku Africa. Ndikuuge ati no nginya ni undu ukandidate umwe ti Raila Odinga umite Kenya, no nginya ngoro wendi wakwa ngikorwo ukwi Raila Odinga. Ni mundu wothe tondu ni githurano kia Africa continent yothe tuthengie ukabira. Ni undu toria tuthomaga iboya ria mwathani ati gwiko guku thi uria kureko ku iguru. Angikorwo a Kenya no muge kana aria mathiete kuthurana no muge turathura Raila ni undu ni mukenya ri. Then ona ni ndikiagireiro guku macinani njuge ndirathura Kamau wa Njoroge ni undu ni mukirinyaga. Ukabira uthengio at every level of election. Na ki wendi wakwa korwo ndorio nie iboya riakwa ni mundu ucio wa Djibouti acinde. Nyonete CV yake ngona ena ujuzi wa is a senior diplomat na gite kiu gia chairman wa AU ni kuga ni chief executive of the secretariat ya commission. Ndagereire gukorwo mundu wa siasa. Niki kiratuma wende Raila acoke na guku matu guku itura bururi-ini. Ni undu nie njui ati ucio ni chief executive officer chairman wa AU ni chief executive officer wa secretariat. Ndagereire gukorwo mundu unoteti muingi ndari bota gu contain kaneikia makura na ni ma president ma Africa. Wendi wakwa kana iboya riakwa ni mundu ucio wa Djibouti acinde. Nikathoreka tunyitane na muikari ungi haraka nayo tutaririe kuringana na githurano-ini giki uratanya ki mwena wa Raila Odinga. Nie njitagwo Mucira muikari wa Kirugwea na uria ndingienda kuringana na githurano giki rathurano mbere ni ndi murakaru muno personally ni undu ndarora ngona waste of public kana taxpayer money kuria ni undu wa andu makuanite mingi makathi kuria ni undu wa kindu gutari undu wa mundu umwe tu. Riu ndarora ngona takwara wari mukungie Raila athina kuria ebe na guku. Alafu ndacoka ndarora ngona ona angithina kuria guti kindu nie kana thue a Kenya mana guku ndi mara benefits economically inene we tondu athi kuria kuthi kuthukumira mutumia wake na ciana na maundu mangi no thue ndaratuteria koguo ni undu wa kuthengia ukabira tungie na mundu ungi ndikuga specifically no acinde no ti Raila. We urenda Raila ndagacinde niki we kuringana uria niki kiratuma ndukende na ni wa guku bururi-ini witu. Ni ndenda Raila ndagacinde tondu warora kungitwe ubo kuna ukungia wa wara ati Raila tondu nake nakoretwe seasoned politician nakoretwe kuri andu marenda mebererue that is political stumbling block yeberue nigu makorwe na ample time ya gwika campaign yao tondu Raila eku niwe kibenga kiria kinene tondu kiuria ni giki kai mararega kwa mundu ungi makoyo o Raila we niki kwina andu ta Uhuru kwina andu mangi marakwalify giti kiu mingi uku Kenya kai marowe Raila o we niki. Haya kiuria kingi ni giki what a coincidence moya Raila na no ora negenaga no aya mangi matiroa ni ngatho gicimo ucio ari oguo uge wa ikari county-ini ya Kirinyaga marathie na mbere na kurumirira githurano giki aingi makioneka matirenda Raila Odinga akorwo akiyukia uhotani uyu no kuri onao marathie na mbere na kunyita akorwo akiyukia uhotani uyu na mothe kenda wa ikumi ni gweterera tuone githurano gikuria gigukorwo gigithii na mbere na ithue ceceni Inooro TV tuguthio na mbere na kwira na gutariria mwiroreri tumwire maundu uria magukorwo magithii na mbere handu-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku. Thegio muno Boni kuma kuria mwena wa Kirinyaga ni undu wa riboti iyo na ni ngatho ni undu wa mawoni ma aikari a mwena ucio. Studio gicokererie na ageni akwa tucoke kuri we Muthoni no akigwa andu aingi uria maragikorwo makiuga uhoro wigi mawoni ma muthenya wa umuthi.
president wa UC kana muikarĩri gĩtĩ wa UAC nĩ tuge nĩ agĩcagũrwo Kenya tũratanya gũkorwo tũkĩgunĩka na maũndũ ta marĩkũ? Twambe tu appreciate ũrĩa ngugĩte harĩa mbere that gĩtĩ kĩu ti loko tigĩte loko atĩ tũngiuga Raila agĩthiĩ nĩ agagĩtũrehera bara ona gũtuĩka agenda ciake inyanya nĩ arakiuga nĩ agagĩka interroad connectivity na keke gĩtĩ kĩu siasa au magoko gwitu angĩgathurwo atuĩke atĩ ni president wa UC ni twamba twamwĩhotha kwa Africa tondu kwĩ issues iria cikoragwo ci more serious gũkĩra maũndũ maitũ ma Kenya koguo ti atĩ ũngiuga atĩ rũciũ nĩ athurwo ithuĩ nĩ tũragunĩka o hau atĩ nĩ akũhota ku influence tondu abataire haha ehotha ta mu Kenya athiĩ AUC aikara gĩtĩ-inĩ kĩu ta CEO wa Africa gwĩka maũndũ maingĩ na maũndũ mamwe macio nĩ implement decision iria cia mekwo nĩ ma president kaũndũ kangĩ nĩ gwĩka day to day operation cia kaũndũ kau ka AUC koguo hatirĩ handũ tũra benefit directly atĩ ũngĩkiuga atĩ nĩ tũkũgunĩka tiga kũmũtwara AUC eherere siasa citũ cia local ngwĩciria ĩyo nĩyo benefit nene kwĩ President Ruto tondũ angĩmweheria gũkũ akĩmũtwara AUC na mĩaka ĩyo yake enayo nĩ agũkorwo atĩ ndagũkorwo na mũndũ agũteng'era nake siasa yake ya 2027 nĩ gũkorwo ihũthĩte mũno koguo na nĩkĩo ũrona a Kenya aingĩ tondũ nĩ ndakĩona kũrĩa macinani matirenda mũthuri ũyũ athiĩ tondũ ona ndwarĩ wendi wake nĩ ndĩraririkana tondũ nĩ ndarĩ forum o imwe cia andũ ake na nĩ maugaga decision yake ya kũrũgama AUC yarĩ last minute ti kaũndũ etĩkĩtie yarĩ last minute tondũ ona gwake no eragwo ndakarũgame ũngĩrora kĩama gĩake kĩa ODM nĩ gĩkoretwo kĩgayũkanĩtie maito merĩ kuma rĩrĩa adecideire kũrũgama gĩtĩ gĩkĩ kwĩna arĩa marauga baba nĩ athiĩ AUC na arĩa marauga baba nĩ athiĩ AUC aingĩ a kĩama-inĩ kĩu gĩake nĩ mbeũ njĩthĩ iria cirũgamaga kũu Nyanza na kũrĩa nĩ stronghold tondũ angĩehera gũkũ acoke nĩ athiĩ AUC nĩguo gũkorwo na kaũndũ getagwo transparency ya andũ arĩa makarũgama itĩ atĩ ndũra need baba kuoya guoko gwaku ũguo igũrũ handũ kĩng'ang'a-inĩ auge thurai ũyũ at election cia andũ arĩa mbeũ njĩthĩ ya kuma Nyanza nĩ makahota gũthurwo mena a lot of transparency andũ arĩa angĩ marauga baba ndagathi AUC o kũu kwake ODM-inĩ nĩ andũ arĩa maramenya atĩ baba angĩkorwo nĩ ehera gũkũ political career ciao nĩ ciakua tondũ andũ acio makoragwo me mũgongo-inĩ wa baba atĩ angĩehera athiĩ AUC ona matiũĩ nĩ kĩ mageka rũciũ atĩ career ciao cia political nĩ ciathira thaa 5 cia ũtukũ angĩthurwo thaa 4 thaa 5 andũ ta Junet matirĩ na hinya ũrĩa marĩ naguo tondũ no amenya nĩo makoragwo makĩhingĩte kamũrango na nĩ baba akĩiguaga koguo benefit itũ directly no professor na angĩ nĩ magũkĩnjĩra ti direct ti atĩ rũciũ nĩ tũragunĩka ithuĩ ta mũingĩ aca nĩ atĩ mũndũ ũrĩa ũragunĩka na nĩkĩo mũthuri ũrĩa wĩ harĩa kugaga atĩrĩrĩ mũheshimiwa atĩ benefit ya mũndũ ũyũ gũthiĩ yarĩ yao no ũra benefit the most na Kenya mararegana na ũhoro ũyũ tondũ ti ithuĩ tũra benefit the most ti ithuĩ tũrateithĩka na ũhoro ũyũ no ningĩ tondũ kana gaitũ nĩ gagĩthire Ngai angĩkĩona maguta nĩ make no mere tũkĩrĩ ũũ na tũrĩ andũ angĩona maguta nĩ make harĩa airport nĩtũgakorwo tũmũkenereire agĩcoka no ũngĩkorwo atĩ nĩ ũrahoerwo nĩ andũ aingĩ ona Biblia nĩ yugaga mahoya ma andũ aingĩ nĩ mathiaga makarenga njĩra ũrĩa marenda na nĩwona andũ aingĩ matirenda ũhoro ũcio nĩ marenda mũthuri ũyũ reke oke ambe atũteithie kũnina mathĩna maitũ marĩa me gũkũ ta rĩu angĩũka maũndũ maingĩ mũno no makorwo magĩrĩire na Kimani ũngĩrora nginya secretariat ĩrĩa ĩragĩthiĩte na baba na ũrĩa marathiaga na mbere na gũthiũngũka kũndũ gũtiganĩte mabũrũri matiganĩte makimaiguithagia mũcara wao ngwĩciria nĩ mũcara mwega makĩrĩkĩendete no mũndũ o ta ũrĩa ona Bukabe akugĩte rĩ thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo mũnene rĩ na ona prof no auga in a humorous way rĩ nĩ atĩ gĩtĩ gĩkĩ rĩ gĩtihana kana campaign ĩno ndĩhana iria nyingĩ tũkoragwo nacio before tondũ iria nyingĩ itikoragwo na local interest nyingĩ ikoragwo it's our turn ya go produce kana nĩ tuona hena chance no to produce mũndũ ũngĩ compete acinde
then tukamo produce na rĩngĩ tũtigũgĩtinda tũgĩka maũndũ maingĩ tondũ it's not such a big deal. But then tondũ o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte gĩtĩ gĩkĩ kĩa Raila Odinga, me I like being open. Ati Raila Odinga ti candidate wa Africa, by the way, ni candidate wa Ruto, no ũrĩa tũtarenda approve, matarenda gũkome direct. Ũyũ ni candidate wa Ruto, by the way, ona ti candidate wa bũrũri. Na the intention is very simple. Ahote go solve local political problem. Ngũrire Ruto angĩthiĩ ũguo acoke na Raila Odinga AUC chairman, angĩreceive kwa Jaluo wega kũrĩ ũrĩa angĩreceive kwao. Tondũ nĩ achieve kĩndũ ngina Uhuru ndahotire gũtua Raila Odinga president, right? Angĩkorwo Uhuru ngina na ũhoti wake wothe ndanatua Raila Odinga president wa Kenya, no Ruto nĩ atua Raila Odinga president wa Africa. Hanini Kimani ndiramenyithio twambe tukurengeo hanini tuthie mwe kwa mwe nginya cikaro cia AUC kuria Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia, twambe tuone ũrĩa maũndũ magĩikarĩte no kũririkane ndereti no irathiĩ na mbere na ndũmĩrĩri ciaku no ndĩraciamũkĩra. Honorable fairest ladies here present, Your Excellencies, honorable ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, Your Excellency Dr. Jan Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM, Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present, سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام, Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie, Your Excellency Dr. Warkena Yibiho, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA, Your Excellency Dr. Akinomi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity, Your Excellencies Dr. Benedict Oke Orama, President of the Afri-Exim Bank, Your Excellency Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia, معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة, Excellencies, Permanent Observer Representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union, all protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th Ordinary Session of the AU Assembly of Heads of States and Governments being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy
and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony for the Chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency. Your Excellency, President Mohammed Ould, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellency, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long
hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore,
Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen
our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Maddamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohammed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Musa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Musa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine,
Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ce moment chargé d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains,
de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من أساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عارا جسيما لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامدا، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilité par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile
de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle de notre Union aux évolutions. L'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la Covid-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025-2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique.
qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion. Major architect of this partnership, I'm here referring to Antonio Guterres, a great friend of Africa. Thank you, Antonio. The membership of the African Union, the G20 and the BRICS, of which several African countries are members, have crowned this visibility. On all these issues, the specialized structure of the African Union and the member states have carried out in-depth discussions and outlined clear prospects for some and given concrete form to many others. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, a few months ago I de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes, et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement
ou ne pas être de notre organisation, placés devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both the structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and inactivity. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration correctly being designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism, that of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. This is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expressions. African youth are constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens and our diaspora. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, I am leaving my office definitively in a few days. I confess that I feel overwhelmed by a sweet feeling of freedom that allows me to say a few words from the bottom of my heart. The first is a word of deep gratitude to your excellencies for the trust that you have placed in me by electing me for 2 successive terms as the chairperson of the African Union Commission. You must rest assured that I have measured and I continue to measure all the dimensions of this trust and the heavy weight of subsequent gratitude and acknowledgement. The second word concerns the other one and me. In the other one, I'm thinking of our partners, especially those who have offered a sincere friendship and mutually beneficial cooperation. I want to thank them all and express our gratitude. I am also thinking of you present here, those who have left us also for different reasons. You have realized good and great things, and above all, as far as possible, respected a certain ethic and a line of conduct that we have believed to be consistent with our principles. Please accept my full gratitude. The members of the African Union Commission are the men and women that have worked very often in the shadows
with diligence, dedication, discipline, and talent, I would like to pay tribute to them, the tribute that they deserve. The third word relates to my own limitations. I wanted so much to do quickly and better during the 2 terms that you entrusted to me. I know that I have not done everything. Perhaps I underestimated the burden of the task and the weight of the constraints. I know that I may have made mistakes. I should not say perhaps, but I should say certainly I've made mistakes. Maybe here and there I have weakened and made mistakes and missed opportunities to do better. I would like to apologize and ask forgiveness if my shortcomings have caused any individual or collective harm. The fourth word relates to my feelings at the moment. I am happy to regain my freedom, but I know that we'll also have the nostalgia of the places, the women and men whom I have known, for the Ethiopian people, with their age-old civilization. To you, my brother, dear brother Abiy Ahmed, Amasaganal. Maybe we'll have time to write the history of all this tangle of feelings and sensations. Finally, my fifth word is that of my oath to continue to think of Africa, to serve Africa, to dream for its youth for whom we have not done enough and for whom we must do a lot, because after all, it is they who count today and more so tomorrow. A final word to you, Mr. President, Chairperson, and Mr. President, dear brother Sheikh Al-Ghazwani, to tell you how much I appreciated your close relation throughout your mandate. You have been a master of wisdom, civic-mindedness, and loftiness, inspiring in all respects. To you, Mr. President, and dear brother Joao Lorenzo, and I would like to stress that the quiet strength that you symbolize reassures me about a chairmanship of seriousness and substance. May you both in particular, and all of us, have an active thought for the great prisoner of the Sahel, President Mohamed Bazoum, whose interminable detention is not justified. He must be released unconditionally. I wish full success to our summit. I wish full success to our next leadership. I thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, the Chairperson, all protocol observed.
President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. President João Lourenço. President João Lourenço, I commend you and I look forward for the opportunity to work with you as a new chair of the Union. I also want to give a very special expression of gratitude to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, dear Moussa, working with you was a privilege, a pleasure, and an honor. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your team this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last